Dukan Bol di pawin Delhi dar in langa hung pot dan lang dukan hongin tin jong ai ki seye hengi ai ngai lu jena hindi ahin la ai ma tup le doi to ki bang poi chi thu hi tu chunga cho ki sahi pon so na kana za hitan chule khale ni ko ma ilung boin hoi sai ting le ai lo le thil zo in second hand zo in langa hung pot dan lang dukan ke hanin ai lo le business ballin henge kasi banga cho min ai ngai lu ina asai hin tin hai banga cho mizo sin purpose kinai che hin tin na chi chu mizo si cho business ball thei lo dan cho ka ken thei ni a kha sa ni ting labo chu o business balding se se ti ka gel do le that means that uh ka passionate ngai chila na chi thil khat ka ball di zo si dan cho business ka ball di hen lang restaurant kon di hen lang cafe kon di hen lang ale von zo ding zong le chu ke man nup ka sa lai pe na zo ka hin gel do masana stin o chi ka passion ni hin chi ka bol le ke ding ka future tin hi chi hi de cho ho gel na lung thim ka nei lo wa ka gen thei ni se le bo thil kha zo te te ding business bol te te ngai ting ki chu voi ni se sa gel do na I don't think that sort ta chi zo ng ka ta san pon ke mi ka hi na chi le power ka nei poi na mi ke le ken jong ke mun ke ya ko na min thil a cho de chu chu ta san be se poi ke min se an chi jong le it is ai dam chi lom lo ma chu ke mina ko na thil ki zo do de chu ka ta san ji pon chule indirectly influencers ya content creator hi le brand promotion involving le brand campaign involving le chu Instagram I ki uploading le indirectly a salesperson ki tho cho na chi o cho ki bol jong ni it's kind of business it's kind of thil ki zo ta bang bang tho in promote ki bolo khat le ni amu ting la de ali ke cho ding ta bang cha bang a so indirectly a o si ke chon eti lo bang a indirectly a o chi tun chi brand in thil tha one tha se min kang ko tha bol in makeup tha min ta so audience on the vena thanu ma le ala dei channel ke cho bang ba it's like indirectly ta so cha so ke se bang a so everybody has different dreams just cái dream so business ball thì là kum som zo kum nga zo wa lung ki khela ko lunga thil khan ki langa chi ka ball no meta ka ball nga lo le it is dam advice un ki pizio he a ki to ji poi ka ti he ke lung gela cho ti ting le chi bet sa naw chui pham ti le ho hi ti se dam mi ho nama ko na ho society ko na koi ma hi a dream follow tam lo ji na fo mi khanin aga follow go ting le di sam ke ve zo ji lo na ke jong chu ka ke patti la ya sum kan ei poi ga gen thi call center kan to ngin kum thum masanga kum li masanga chu kan bola chu kan ti hin video hong ke sim la king a den kan lo ding in ko ten jong ve la jam hat king a den za cha no me tai za cha ti a in i banga thip chana i ele e changla changa ani ki support na hi chan ge ki lunga awar hi zat ke mo na mi khani ngai hon ve ngai jong le o chim nu me za ve ne se da ma ti ke ho chu thil kha se le min ai chim pai min ai vet da pai nga chu ga ki sei kin hiya ti ba nga chu a ima cha kan hi la ya chu chi hota bang video kan nami pi te thamala ke ku ki ke ta le ke amy khe ta ani sei leng a ken ka ta sana chu koi man ima di jong 80 lo de award se sa hi pon ke ka brand to company brand india sunga omzo si the global brands outside brand san ga ki tong ya that means that achievement mo mong tas na award se te lo wa cho brand tam ta to ima I dream brands ine wa pana ani ki give on ham kha ine wa pana ani ki cho lom kha to dream chi brands ha to ki tong forma ima on dream to step by step ma o chi brands ka to no me ti to eti la chon hap ka kha zo ni zo le hong ki tong kha se ba nga chu ima dream chu ti so lo la chi jeng cho je le ho hi mi ho nama ko na ho emi te hi tam zo I dream hi is na koi man in ko ten ita san pi lo ele jong cha chai nang ki ta san ji lo e society no e dream chu ta san lo na ji na koi ma hi follow ngam lo wa a follow ngam lo ne ki ka parent support lo to society support lo ki le ho hi sports to le khasim jing le khasim dang dang hi jong le tam zo hi tam zo mi tam tan mo a dream mu follow le hi la ti hin kho mang cha itam ho tan na
I'm not saying that ho nam se boy dream ai khan boy kati mi zo si hin tin long le ho di sen a he kati hin bang khai se le atam zo comment emu la khon kinga adun som nei lo kinga adun ati zi zo ke chu kinga ading la so na ka nga de ta zo oh chi zong le thank you so much ka followers li ho ko ma zong e tu de jang gai follow ho zo si ko ma zong ka ki pa in ting le followers tha nei zo followers tha ong zo si ko ma zong ka ki pa in chỉ là nó hoàn này xây leo ô mi min sa hay poi ai ti win na cái in ko te to cái này wa pa na kon ki to mo be set wa le ki na leo a tham discipline ti da behavior issue cái này ta in ko te jong choi amina ki sa nom ta lo na ki sa thait lo comfortable tham ki ngam sum nam ta lo pa na cho ai jong mi la ko distance ta cho loi le pai ko ma chi anu le pa ho imu jong le he no he pa he pi tai sei le athi ki ba sa ji na ke chu mi ka noi si ji na mi min sa lo hi lo wa mi khat chu he o he pa he pi ga ti le ati sei dham uh childhood trauma ho le toxic environment na hong ki pin a hong kho ka ji na chu ipiti sei dham ai ding a chu itu sa ha val je ga axel ele e ki zapi na he o he no ga ti chu ti sei da ha cho ting le ke industry a zong hi kol ho vai kol ho to khom te koi ma chan e sanga 70 years 60 years zong le koi man auntie 18 kilo ko man sir brother sister ta kom sa ki ko lo amin cha ai ki ko ke zong chu i te zong la kum som si ki zong la koi ma chan he pu go e ki ti lo de or like he pu or like uncle ta ko ma e ko lo they will call me in my name kamina e ko de mi zo si chu mi respect a level a ma mi zo si so min mina ki ko chi asiti le e zong chi chi ho environment na chu akyum ta chun hi le ting le eloi le pai zong chu atam zo english a bu ki khau hi le emi pa ong tho ting le kon tham khat boy zep ji chu ting le mi min sa pa ko le chu le ka newa pa na kon hi thei ta lo mi min ka sa thei lo ke youtuber hi ding ka hi nom lo epize ham ti le kum so ano kum li kum nga video ki upload na fu to hi $70 som cho kum li up millions view lakh views alhin na total a cho 4-5 millions views ya acha ti le 5 million views hi le या दरवाजा बंद करना Okay, everything a YouTuber kahi nom lo ham ti le kahi ding a source of income hi lo so ting le video ang ko ipis upload dam ipiti ipita nga bol dam jong lo na e chang sa ti lo si bol ting le mi kha chang sen video sim ding shoot ding edit ding hi ting la chin thei da lo then le kumli sunga $70 chu ipi a ki man cha piti ka bol ding hi phao lo leng a YouTuber mo mang hi lo le chun Insta zong ke hand Insta to YouTube ani na handle ti chui thei lo na either khat pen chu zia tu pen na ka kin su na chu Instagram ya chi teng la tam zo hen ki nga din sum lo le bingan ka mi hi na cho bang khat le in khwa chu ilung gel to thilong ki bang in tin ho le hu thilo ema plan tong ki to lo ti ni min tin chi da bang a ke no video khin sim nya chi zong kelung gel to thilo si tam tam ki bang talo achi pha na chu ka boi no ho ja kan share hin tin ai bizina ka share ham ti le boi pe na chu ong ki tham la thei khat le ke yo le ong ki tham la hi zong le influencer content creator khat hi na chele nam pi northeast sunga northeast ka chin zo sia koi ma hello lo atila manipur sung si jang hello lo asati le imin e het na to chun Delhi to Mumbai to city zo sia chi jong le atam zon he so ke ta so kole vai le mi zo sin o nang viral ri sa ka mo na phone tit ni ki man ka he atia mi zo si ta bang he so ke le ken min e het na ka popular to chun ka kil san he pun kim visibility min e het na to chun ka followers ki to the mo mong to ka sa lo busy ham ti le um
because Instagram for me follow le nangin na die hard fans wala na day mo mong mi khat hi lo le ama ko na motivation ko mo ita ka atam zai follow ako motivation le fashion mo mo ngai lu to motivation ako na I follow ya kay atam zo ko followers tamo ko it's either nang nahawan ho na lifestyle na showcase if not ala na male hoiding ta sa fit ding na may hile male hoiding na like pretty privilege kiti ko nan pretty privilege ako ima bolo video lana sa ayong le 1 lakh followers na mutai posa lo jong sa body six pack ga be sa le amutai na 1 lakh yo la chunga ti so followers min atam nei pai so aya chile zo di thei lo na ga mi thirst trap thei lo cho kya he atam zo nang hoi mo he sa adam hamti dam ti lu chang len mi hoi mo ai kitin to ta sa jong six pack zo lo na a chi na cho ke dinga he selling point umel hil a talent style shoot to fashion to talent style wa chu I ma cha zo di lo chu teng le cha video khin sim na a ai ngai lu ai gel kho a sun ai tho si si chunga chu ka ke pa in chi ai tho ja la ke hi thani tabang hi sum kanei lo di na chu na lo le pai ko ma sang kha sang ni zanga ta ki thu ma ki mang cha ne le cha ho le thil cho na di lampi wa le na dinga ke man le khanin khat ko ma kalau kan ko masum thamai kala ading ho le khat chu ka sa le dik ta chu ka sa le ko pat au chu ki khol to like personal ta mi ka ban ho chu ki khol to a chu ti le a lon song chu tam ta ka nei kit lon tam ta am phana chu tham I hlong sawal kit chu le lon hi za chu dia confident na kala ham ti le na chila ya hi ka be sa tu cho cha hi you have a refund for 2026 2027 kiti ho chi tax refund na ken kum khat sunga paid work kamu sung CCA chu paid work chu let's say 50,000 hi han 1 lakh hi han chi sunga chu 1 lakh ti banga chu phacha chu 1 lakh ki mo hi na it's always brand to duk ja ba kan 30,000 budget ne ding ba sang shop ni budget ne ding abang in sang som budget ani budget dung zu ya chu in jong okay to thei di le ta ki tong ke accept hin na chi budget na chu example a chu 20,000 ka mu le brand a chu 20,000 a chu mon 10% ki ka ji 10% la chu ang ki ka te ki chun 18,000 ka mu na 18,000 ka mu na chu videographer sang sigi sang nga sang get ka pi ding chi le ba le na sang kha sang ni le in cha chu van ho chu in ki ko easy sum amina chu aw la khat ti mana chu la khat ki mo hi poi na ta chu 10% ki ka jing na chu chi abo na chu to hi 10% ki ka si chu refund ki mu cho chi refund ki mu ji na chu bidinga video khin sem lew ham a le dinga ti chan ya boina khin to ham ti le chi refund kam mu di chu last year chu kam mu chu haptani a kam mu na ajadi phana ke tu chung pa ki mu pai tan tek ta kana la le launch tam mi bat le sa ka launch la zo nge ka tia ka la le ka lampi kan ki chi khel chi ji na chu boina ka hin to hin chi teng le tua hi le refund hung di tan refund hi isa refund ni hapta kha zo le hung ka eka nga hung lu de ta na ji zong hi thlathum ka nga ya thlathum sunga hi jani chu kha be ni chu kalal be se velizat vel som si ki ve company income tax department ko kola ka sai lai sai nga se wait be patient wait di pada kong ka chimbal be sana jani twitter ka chia som la ngai ve same ka thil su complain ka pol chu som la ngai ve ka tweet zo phana in reply wa amhon jong acknowledgement number in pin timin ka complain no ho chu bona ka thode zo wa chu tu jing ka apung sigi ya chu okay refund ki hing de tai ta na chi jong Instagram a jing cha comment som ni ve ka bola Twitter a ka cha tweet 15 ve ka bol aji ta ta sona na kana bol de ke chu hunglu nan tenglu nan de ka ti le tu chan ga khen nga na aji na chen chi refund hi 80,000 hunglu de na 80,000 chu kin ka loan chu to ka loan la to chu 1 lakh ba ta chu 80,000 chu ma chai lo di banga chu at least chi 18 chi 80,000 na chu ka loan wa ka sa do de ta chu next month la hun September le H&M payment H&M campaign ka ball last month na ka ball pa chu song lu ting le ke ding a tham khat nawa ta chu la na ta 80,000 hong lu ting le ta ka bat loan ka nei si si yong chu tham khat ka ke sa do pe pe ri ta chu bang chu hin tin
ai ho hin cái gen thein ho cái man cha khel no imu ting le o ama hi failure hi tai ativa failure hi low cái mizo si hin content creators on bon again thein na say nom po ve ke bo hi mo a za cha hello tai ma ho like ka thil tup chu ka dai chu ka hun gut na te jinga chu za cha hello a mi do mi because mi atam zo influencer of an in ko te nu lo pa nei wa support nei cho jina chu gen the lang boy zong le oh like you know ain ko te ko ma he no ha pa sum ka nei like kol ho ka ti he sum ka nei boy tu chung chu 50k nei bi du zong wan like ka pe la ain ko te na pi du chu la na chu bang chu hin tin ya chu i boy ni ting le koi ma cha om lo na e le hung hung ki kha jina ko hi thei zi lo at ting lai dinga influencer hi career ham ti le kin ki happy mi tam ta om na 30k 40k followers apna 2 3 lakhs viral hung chi ba gen thei ta ong pa hung ki pa na so viral hung chi le overnight na so overnight na success in muwa 2 3 4 lakhs followers in dating lo brand jong adel jing brand jong na to ding adel du brand hon lak thum lak li ka charge he brand paid work khana tila pe jeng ngo jila tabanga cho in jong chidung tu phakin hi cho ziting le amo ahin ko ki khel piti khel ham tila ain wa pana ki chon wa in jong ki cho zo u car jong ki cho zo adai dei na travel to because chu influencer content creator powers ki ti na chu alet dan nan chu hin kho chu limit unlimited it is an dreams are unlimited ti ding na I dreams to isanga cho ki chi zo be ding sanga cho opportunity tam tam cho kha be ya success ting le ti chin ta zo aki success lo hi lo aki failure zo hi lo atam zo hi numbers is na hi abang khal hung boy khazi bo hin ta chule try la hap ta khat hap ni zo le tham kha ke ding a zong freedom tan tin mo apet pe na chu itile ka refund ka tax refund hung zong khatalo ilung gim jing payment jong chu September le hung ding September chana dung hapta ni hapta thum ki ka chu mandi nei lo le bahar ilon chu tam ki se jen chu la na chu ting le rent fee pi pha jong le di rent fee jong ho kin la thum la li advance ka ke pi do ji ati lo le hung ki boy khan te ke tia tu to tu chung ang chani la thum ka boy ya ewanga advance ka na pi ta na chu ren na ka boy te lo na ti da bang chu hin tin um ibizin na abang kanin nang ki support hi pikan na mole nunga agol hang anya khang hoding athem khat til phadom ho hin podo anti ati vintin se banga chu um ke hi hitabang pe se jong chu uh to say the jong ka hi lo chu ting le pi ka sei ve di ba ha I think it's cha chu hi ding le chun chapang ho khang ta ho ding a chu keima hin ho live testimony chu jing ta na in ya wa pa na ane ki ken thia I ma cha ni lo ko na I jong give up le la ki bol he chan gi ya platform mun chan ke hun chu khang ta ho ding mi zo si ding ki til ho na chu jing so nangin jong in langa business the ball no ma nangin til khat na ball no ma kum 13 ni ya 14 ya ba nga chu na ki pat tha no ma ong le izat ko mi jong le chun any age na akum to lo chun ke pat nom nan ke pat thei jeng mi judgment mean to say ho min na say se de ngai le la na ta san ni ki ta san nang le nang ni ki ta san so ke in nam wa dinga ka share chi ti di hi jeng na chi chai lo chi teng le ho khang ta ho jong modeling lang ke chila fashion lang thano men ka se banga chunin ko ten sopro le bol da mai jeng in ti di jeng in ko ten support in ko te chu sum ne hi lo le it's very difficult na ke banga chu ne ki sacrifice ngap chat mo mong ham like company ana na to a salary 20k ham khat na lo a chin 20k ni lo chu ren ni ki pi zo ani le cha ni ki chu an sum awat si chu wan ni ki chu a shoot na bo ham I chan gia lom lama sa pan zo dham ale kum khat kum ni kum thum ka boy na iti le successful iti le min head zon khelo zo like say hello is not we cannot predict anything chu na chu tin in ko te chum la chun tham kha easy journey hin tin na ai jong le phao nom nyung le ke se de nga chu phao se chu goal hi lo nang jong nang ma ona na phao te local in langa video na sim te fashionable nom jong le
na nei ho video ne nei bon ho jong chu upcycle the ball thei aza jana naga style thei lo le in ko te nu le pa bon ni ke wana o am tu ni kanu le pa bon ka style ding hi o le tu ni kanu ke ni le ka style tu hon ding he kin ka style ho le second hand zakhat ka nei zakhat na hi zat ka ke cho dam chi style te tu ni of ti hi o le model ka hi no me ate la model jong chu ho hi minim te he wen ne san lo wa 6 feet na lin lo la chun dream lo mai di jing na because opportunity be set lo ko lo jong asana san tam tai bang am ho jong o ya hoi theu amela men hoi theu bang atam jon opportunity mu lo because opportunity mu ho jong ko la model ki su ho jong ko kuma kum som la nga kum som ni a anya wa pa na pang ko mo bo ko opportunity mu jeng bo mo bo ko back to back nga min ala brand son jong hire ya aung khang tha hong hing fa bang khale new faces ki ngai cha ni ba nga new faces jong chu abang pha bo mu mi zo sen mu lo bi chiteng le modeling ngo ko min ga pe le ga la ko na kin jong pet thil ko shoot do se ko pet rock kilo ko shoot do se ko pet rock ki ko shoot do se ko pet rock kilo ko shoot do se ko unpaid work kilo na sida ba nga cho modeling a jong ko shoot do se ko atam zo ko free brand hi jong la bang atam zo ko ni ke pat ting la free a bo na to da ba nga atam toxic thana I khat bo chu ta ko dream it modeling career ko I dream a koi jong hi thelo modeling sanga asang pen chile personality na ya mi khat ne thai ni ya na power de la chun modeling ho sanga ita banga ken jong ka dream brand so to ka to ta banga hi ita banga chu pow di guma sautin pow di jon la chan an ngai pon la mi het khat hi ding chiting le I success no mo mo nga mi het khat hi no mo mo le it's mi khat e ho community se pow di good loading la mi e ho community sa het di good loading koleva hi ta email na ta e ho delhi city sungam de koi ma cha cho oi ke nang ho to cho ke na bin to I kho lo do ta te koi ma chan ki ignore to lo pi cho in lang delhi lang ang do te mi zo si tham very respectful ta mi zo si mo mi ana ajina cho et na bol le nangin crowd cho hindi pawin lang like you have to na ball thei do na ball lai wanga che ho sung se se a cho phao lo di ti na che ho cho ki noi si poi ho le ho cho ki support to na be ki support to ho cho so ka sei num che le chun le sit pum pia ho le india sung se sang so mi he khat na hi num le talent ne la sa na hi le comedy creator ni le comedy se a zong hi hawa how thei kol ho ko lakh million followers ne so ajina che ho ong khang ta hinge comedy creators in nei thowin amo lung ta ball jeng di hi wanga chu mix ball ngai na indian kol vai ho chu ipiti alung da la du ham ta banga chu kol ho lungong la ngai he na audience tam na ding opportunity mo ding brand works to na ding ile english hindi pau na to thile english pau be a comedy ball ding ai le english la sa ding le kol la sa hindi la sa ding bollywood la sa ding hoi local talent ne zong la tamzon local la ki chai ji na ji su local la ki chai sa lo ding iti hi le india sung pum pi ho la ke iti ka viral iti ka career ka kisim no dem tab nga khu ji khu gel di igel hi ilung gel hi ilung pun hi gel sang te di e ho hi ka sei banga chu in ko ten zong dreams nei lo ding ai ne koi ji ba chu I dreams hi vet pha zo koi atam zo hi ki se la dam atam zo hi o piti ka ki pa dham ka te tai piti ki pa dham ta khu aza cha zo ma give up pa ta cho ji na cho ken ka sei je le iti sai tham give up lo di zeng na nikipat no ma na ball di zeng cho teng le cái dòng cái dreams à lệ cho lên nào lệ cái này à na Justin Bieber ho to si mo po ki ve las ta nga chu celebrity ka day ho like celebrity ka na TPD ti ho amo hin ko ka ben o amo jong ti ka pani ki jong ti chu ka hlun ding he ta ke le ki jong ka na ngol pi en dreaming ngol pi lo le chun e le ki ta san le chun ima cha ki thang lo hin na engya bang khat le chun
failure mizo sin ma sumbon mulo kinga na ti wanga cho sum kamulo hi pon ka sum mu chu binga kaman chai kha ji ham ti la kin jong eho nama ko na ho mi eho society ho ai mi society a chu koi ma cha chun fashion na represent in ei lo di wa chu kin jong kanei zo si kanei ka go zo si ka hin to zia shoot ke ball jin because shoot home a free a hi poina photographer ho ki pida jong le ani la cha chile wale na studio ho le location travel na bus le hotel na bo na man tam the na a chi na chu chua hu sang som thum sang som ni sang som ma 1 lakh ki ti jong le ken ka po do ngap chana ka ne ya le ka po do ngap chana ka man cho suit ka bol cho bi chan gya cho ka pan he na henge nampon se he da jong le fashion dang hi jong le fashion outfit dang dang hi jong le ta banga chu ke le ke ka ke pi do ke kama chal na ding ka khan to ben na ding followers atam ben na ding fashion industry I mean I had ben na ding chu da hi pot le ka tia ke yong ki phal thinga kita bangay ko machan fashion influencer ko man suma su lo lopi ai thin na chana suma safe ya ke chun ai the chana sum ka su mang abang khat le hinge kis abang khale ki kisin o sum an kin hen lan ki bol jale ole sum them phale ki khol lan ki de bang za pet pen sum ni ting lo si ki bol ke ding a phade ke ding ka future hoi de kita an ki bol ji ya in a choi king wal pi zo ji so ting le ka taw nom na pan chalung se te in sumbang hin thum da ji o aji chu kin jong ken ko te sum ko thot zo poi na mo boi ni ajo kin jong sum ko thut zo lo ki jong atam zo boi na khin to zin that's because financial phate ka ki manage lo na hin bina ka ki manage lo zin ham til chun ke hi ka thil ka dreamy ko ngol pi jing ja le sum chang khat ekang am jong le ka bol chop ji shoot ka bol chop ji na achi na cho hin chuting la ibinga hing taw hi in ka tiaw la iba sum thum hi theng na boi ni jit wa so ke chi last option a upai ni ani khani ken jong mi abang khat le ken jong hi ta banga hi video po ka hin si ma kyong achai na hi ta hen na hi jong le ta banga video hon ki si ma ta banga ki thopi nong ki thom the le ke le nang sanga jong kha sat mai the abang khat le chi na cho hin tin teng le bitai mo thu sei di jong ha ji cho enge future a ke le ke chu ka dream lo si ka sabul hi tai sum ke ka nga tai in le lo ka ki cho zo tai ai le ka dream ho chu ka sabul hi tai che ting le chun henge min ki thu pin na ngai cham le ki thu pi hi dam ei le ei tu pe na ei in zo ki thu pin na ki ngai cha ei zo I dream del na kiti de ki give up de chu mi khat chu senge za khat som nga zanga tho di jong le ha sa ji na bang khale ini lo tin le kini lo he ai banga chu ta bang si tang lo ma so ka songong asel poina abang khale ka kher pi kloi le pai ka class nga khani a za kha za ni ole za kha so za kha zanga ta bang donation khana thu me sum ka boy te la chu ken jong ka pga atina ken jong hi de mga phathei ka phathei ka chana ibgamin ap le ji ham ka boy ni a bigamin ki thopi ham ti le kin jong ka nei lo sa ka nei ni ti le mi khana ki thopi ji na chu kin jong ka mu le ji a hi min jong lu agel thea chna chu min jong ki thopi nom na ne he jong le ke chu mi min sa he le min vele min noi si ai koi wanga chu ke chu le mi ka noi si point bang khana mi ka ki mu tu pi de jong le ke mi ka min sa thai pon kain kamin ka sa lo wale tham disrespect nga ki la po ne ki la po te ki dai mi ki mu tu pi no ti ka sai ji so chule nail dia son ta ki de pa jong hi sai dam ke hin khwa ki sa boy wal jeng na ipi ka bole traditionally ho nampun ka bole ti nang bol ngai poi ke han jong mi ka loi hon jong a bol nai ti le no loi ho chu hui chu ham ka ha poi na ka mu kha poi koi ma jong atile a bole binga fashion events ka mu do lo ham atile ale nang ho 1000 2000 followers nei wa no ho len hon ni ki vet pi to ham ki wang ka ha poi na e wang kin audience ka nia ken mi tam tan e het ina chu ki jong chu ka kilet sa pi a ken jong kanam ka choi sang ina sum nei lo di hi jong le ta hi chan gya ka pan ngap cha hin ama hin ipi aloi hinge bol jong le that is good hingen pha cho me ke session ka bol mi dang in bol le phai wanga chu nang ho nang in na hung ki sei le na hung ki thang kat pia ka loi le pai su ma nei ven ko ten jong ki thu pin nang bol ngai pon nang ki nga don ki tin chi ta ai wanga chu sumane yan ko ten ki thu pia le aman anampun ai le e hon nam a choi sang le ki hulai ham ko ma chang he lo pi chla no le nang to man he nga le kin wang kha kha poi na ko loi le pai ko hon jong mo kha pon magazine to hon jong mo kha pon award jong mo kha pon so teng la chun chun chai tau tin
YouTube hi kan bol lo ding hin na ji cho YouTube ka focus la Instagram ka focus hello ding ta Instagram ka upload pa khu YouTube ma heti ka hin mo upload lo ding a khom tan atin le subscriber ho si koma ka ki pa in YouTube ma ne subscribe sang wa Instagram ma ga I follow go lo chun Instagram ma ago sit lo sun lo chun ta hen ten ki ka bye